ujrat inan terasa tanyo tungkui mum na intat tanyo pak gesi na intat tanyo pak damran na intat tanyo walid naga intat tanyo mandub na kenan watai guputun tanyo inan mak yang mutuah kenan dalam kuburan anak yang saleh nyo namai watai iten anak yang saleh kenan dalam kubur kenan gupuduk le tungkui mum ya tha gupuduk putra le gupuduk tanyo kali guculok kenan kayo kagu pleh tanyo kanyo ni kali gupleh ide kali gupleh ino gupu tiga bak wajah tekem dari dah manyau uri nang anabut di panjarai foto koroi pa bajrat inai foto ipu ba Facebook ilek le urang tam mantap pajam linggai saknyo amin lam HP amin amin innalillahi wa inna ilaihi rajiun lam HP na ka tungkui mum ka gupuduk tika kembah ta tanyo ino nyo tika anu yang saleh ikun batung kuimum nyo ni umak ilme malam nyo necok contoh saboh necok saboh gegaman tanah nyo necok watan jak bak jerat necok saboh gegaman tanah le necok saboh gegaman tanah nu baca ini baca necok lagi borum nyo bulat-bulat necok bismillahirrahmanirrahim minha khalaqnakum tikun mak minha khalaqnakum pru lego hibanda pru tungku long penuh cara pru juk badung kuimung puduk baulai pakan lagi nyan diciptakan tanyo daripada tanah diulang mak paduk gata pru lego yang kedua wa fiha nu'idukum tinekun wa fiha nu'idukum paduga ta pru lege pada peduk bak pusat yang ketiga wa minha nukhrijukum taratal ukhra pada peduk bak gaki ya. Apabila dipegat le anu lagi nyan pengharapan anu tanyo lagi taih malam pengantin baru lagi taih malam pengantin baru pajan masa golong bertuh hadanyan nyo perte malaikat hang dijuk puto le kenan pakan doa daripada anu pak masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan dengan para sahabat ngon para sahabat gejak melewati sebuah kuburan ini dengar begat nyo urang yang jabat begat gelewati ngon para sahabat sebuah kuburan gukun bak para sahabat wahai sahabat bertajam-tajam langkah i sahabat cukup tajam langkah jak watai wo sahabat berlambat duduk ikun Rasulullah ya Rasul pakan ya Rasulullah watai tajak pun bertajam-tajam ni yujak wahai sahabat pakan dia yujak bertajam-tajam nyo ke manyet yang nalang kubu tengah gesiksa maka uronyo bedeh bak telinga awak dro ku bedeh bak telinga long uronyo maka long yujak gata bertajam-tajam oh man watai nuwo ni yujak bacut-bacut hai sahabat watai nuwo le yujak bacut-bacut lantaran manyetnyo tengah bersiksa oleh Allah Ta'ala maka gaki tanyo tengah tawo bat tempat menuntut nyo lagi malamnyo mak yang mutuah tawo bat tempat ibadatnyo tawo rat kuburan manyet yang na lang kuburan nyo go pegah di sinan pre azib pupluh put uro pakon nyo bat tajak bat tempat majlis taklim mak yang mutuah abi yang berbahagia kalau dibaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratal ukhra apabila anik mak yang mutuah maka tajak ujrat watai tajak ujrat mak huro raya itanyo be tajak ra ule uro raya itanyo le tajak ujrat ra ule tajak pakan hang bijak ra ule tanyo ba walid nyo tau kon hang bijak tanyo ujrat rat ule pakon hana adab oh ro raya itanyo ro ulema tajak ro ule ayah tajak
tadong di inan nan hana adab. Hora ti guyuja ang hororaya. Guyuja ang hororaya rat gaki ayah ataupun rat gaki mak saja. Tak bedah tajak rat gaki. Nyo tanya urang inang. Nyo tanya urang agam.